min kai shoi tu la Caroline la ru sang ite kan ko zombiel tu emele ku la chuan thangate kan biel tu coordinator la tol la somate un ser bantu upa ke la leng lian te tlang lo futsal club player le coaching staff te MFA la makan hok tu te tlang lo fan shoi tu te le ko tlang mi pui te zawai in chibai ka ko chuwa e mingin lom pui na aron ken faya tu nge min lom don sakamo kan zai thiam Cindy Khan kan lam la aron sta a mi chung chang hi thum ba khoi to te han soi lok ka dwa tun tha ni som ni le anga a hian session kan nei le do na ta chuan aro min rel sakang che ti hi kan nam la tan resolution in kan kulu do na atlang ngei po kan be se a atia kan nam la atia official kan lo pom so don ta ka chuan du dan pakhat kan neya ela kan sagre ra hian kan kut hi kan lung zo na hian ta zel ni se kan ti ni so bang chuan tu na tang chuan in khoya po sai lang in tu ma kan sak da nan khan ni to don lo wa kan ding zel na kan kut hian kan da zel don nia futsal hi kum sang ka ko som thuma khani Uruguay an khel tana Khovel Hopa aboy pui Paul International Federation of Indoor Football FIFUSA aron pianga Khovel Hopa indial nate an kalpui china sang ka ko som ko chawa ramfran franga Futsal Association 10 FIFA an somda sang ka ko som ri pakot ang khan FIFA chuan Futsal World Cup akal pui tani mi pa World Cup chak siam lovin me che World Cup po siam ta zela Summer Olympic sports discipline ala ni lo na in Youth Olympic Games a chuan atil to thunga kumin October tha nei tu Dakar sang ni som ni le paruk Youth Olympic Games Senegal po kian futsal hi atel don to ani again duam chok to te hian field zau zong le goal zau zonga handball anin tona substitution siam dana hockey anin tona player lu te za da le in khel hun ri zonga basketball anin tona goalkeeper rules water polo anin ton ani Bun sim so kamo in sunga khel thai tur duan football ania eni tlan ma cheng tan hian alok thariya ba kan thalai tin nan tui pui to he ni ai zo veng frank franga mi balin futsal ground an siama man join khela ai zo la futsal ground hi awol ngai manglo khovel ho point alar chakle a tuna hian mi ma pedoi som thum ten futsal hi an khel me Yasoi ani kumsang ni som panga khan Asian Football Confederation chuan FIFA Turel Bozuin a member association zinga futsal kelwar turin fiatira All India Football Federation point state FA chu mala turin fiatira Mizoram Football Association chuan rang takin abosuya football introductory workshop to sang ni som pasai April Khan futsal introductory workshop to abuat saita All India Football Federation fiat puya India Rama Futsal League masaber po
MFA Futsal League ani. January ni nga sang ni Sokret Khan Ardeng Tlumahola Keltran aniya Mizoram chuan India ma kan ruaita ani. AIFF Futsal Club Championship masaber hi sang ni Saudi Pakat Khan Keltran aniya Mizoram player Hemazat the two state born club an Kela champion team atil the golf an Oma MFA in team atil nuwa Drumni Z semi-final kan thleng toa kumina tang futsal club the two inron champion ta ani kumsang ni Saudi Pathum Okas Khan All India Football Federation chuan India national team masaber adina player so pali atlan suazinga Mizo player pali David Lalfan Sanga Lalsang Kima Kero Lopuya Zonatal Larong Ball de Antilla Asian Cup Futsal qualifying round Kelnalin India Tana International Level goal Thun Masabelle hat-trick Siam Masaber Zu Mizo Tlapal David Lalfan Sanga Ani Staff Futsal Championship Sang Nisomni Paruksu Bangkok Akhil Aniya India player Som Palisinga player Paruksu Mizo player Aniya Lalsang Kima Lalsom Puya Ke Rolo Puya H. Laurin Zola Vincent Laltuang Zela Jacob Langrong Bolte Aniya International Level Adrum Katnatan Silver Medal Dong Ani Mizoram Futsal History kan soilan du chanchu kan lotlin na pena yan Association Tratak Mizoram Football Association anon di alanga Mizoram Futsal yan talent kan neitra di alam boka India ram berwai tu kan diteni subang suan voi kan champion yan kan du tok mai ang di kalawa Asia Commonwealth Wapa in Elna AFC Asian Futsal Cup alaoma Sumi Tunga Chuan Kovel Wapa FIFA Noy Nelna Futsal World Cup Te Along Sela Hen in El Sang Zopi Kan Thir Park Tour Ani India Team Atel Park Nina Kan Lom Tok Rimat Tour Anilo India National Team in Ghana India National Team Te Futsal World Cup Ken Puitu Champion Puite Player Ni Kan Tumzok Tour Ani Zuriru Chu MFL yan putlat se kan futsal players te poin lotum tlat ang seun. Tunaya age group cricket ma kan son lea longman po kan lanuala. Cricket hi India ram sports larger sum tam na bernia mizo te khelchi tak ani. Kan cricket ground nei sun suaka cricket ground ka BCCI domestic tournament kheltai turin Jaime ka apan na kongku sarkar chuan PCC siam atumme ani Indian women hockey team mizo nula pani laurim siamile tantluang ite until meka professional footballer state born club akhel meki players of Sarivel kanni meka ansinga yan India ram puma rialo tak tak an Combat sports lama tangba Nazareth lau trazual chuan one championship contract mu kapin ma sona kan arm wrestler Danik Laura Tluang chu Asian International Cup champion ania sports discipline dang badminton te karate te taekwondo te boxing te powerlifting te po masona kan sa vaina po kan singa national gold medalist Omni Garcia in taekwondo pechonin black belt kania dan 7 dan kaningata suan karate black belt kadong boka double black belt kania so may chika ni mi alone ya in fairness lama yanin si sang ayan kan chalai din sang takan nei kan share bagin kan pur kop maya kan flagship scheme bana kai mga kan lakna empowering Mizoram sports dito kan mangyari
Sports Minister Chatak kan niya ani kay Ruan Noy yan matlil fel tang nei kan kala kung relo de chungin mason na po kan mun sa mason na sa zo kan mun so sel po kanin base ani futsal champion lom kan niya bangin futsal le football ma kan na to lang sa zual an soi thain ke fia Langgong Futsal Club 10 AIFF Championship an kel theinan yan Sarkar chuan Leste Department kalthangin cheng ngoi khatle simna kan PA Mizoram atanga Indian Football League Khel Club pani Aizol FC le Chanmari FC te chu bana kai scheme atangin noi somni panga vein kan tran puya April Disong paruk sang ni somni paruka first installment cheng ngoi so pasari point na kan PA second installment July ni somni Papua Khan Lan ani football kay no big sports infrastructure day kan soila PMC VK 24-25 noya tenzol noi sang khaza sori panga manania chumile new sampaya noi sang khaza ni pakhat ate artificial football turf panan thome ania Saski sami somni panga somni paruk noya joint way me feel way kon emitan yan noy sangkhat dani ten is lungdara noy sangkhat leza nga yan artificial football tower pan turin tuna yan tender meg anni Saski noya bok noy sangkhat mga munfrang somnga pasaya sports infrastructure siam na tur tender chome ani bok Saski noya bok Mizoram ko frang somnia football playground cheng noi sani mga seitrat na thoso to anni Saski somni pathum somni pali noya samphai sangput field stadium floodlight hi noi sani somna pasare chu December ni sopani sangni somni pali khan ekhan hongge nge Chuan Saski atang vek hian lunglei chuang loi muala floodlight kan da le don me ani Langgong Futsal Club te in champion ti kriat ve khan social media lom pui nei karon thon karon post nga la kan chuang em chuani Langgong Kotlang mi pui te po kalom pui chuwa in zara Mizoram kan ming tha record dom tak kan nei thar ani Nisina kan ngai thlap tong khan helaya mai dilawin tir sang sanga event chuan tak kan ram ti ming thatu India ram pumpuya po pakhat na ni na dang te po khain lo ne ya kan suang chuwa kan long pui tak se chuwa in kalzel na dura du sakna kan la na chu kalome